As I mentioned earlier, I'll be speaking in English. Kuko nabivuze kare ko ndabandi kuvuga mu Cyongereza. And then Msekura will be translating in Kinyarwanda or Kirundi. Na Musekura bari kugamba mu gusobanura mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi. Amen. Amen. We are continuing our study series. Dukomejemo kwiga ku jambo duhoze twigaho mu minsi itambutse. Today we finish Philippians chapter 4. Buno turi kurangiza mu Filipi igice cya 4. Amen. Amen. Apostle Paul has been writing to the Philippians. Umukozi w'Imana Paul yarari kwandika igitabo ari kwandikira Abafilipi. And we learned about the problem the church had. Kandi twize ku bibazo by'iteraniro ryahuraga nabyo. So we can learn from them. Kugira ngo tubigireho. So we can now repeat the mistake they made. Kugira ngo twe gukora ibi byo bakoze. Also he told us about love. Batwegesheje ku rukundo. And he told us how we can love and commit ourselves to the work of God. Noneho atwigisha ku rukundo, atwigisha n'ukundi ko twakwishira mu Mana. So today in chapter 4 Philippians, None ku gice cya 4 mu Bafilipi, Paul starts addressing the argument between Euodia and Syntyche. noneho Paulo agamba kuri Euodia na Syntyche. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Let's read chapter 2, Philippians chapter 4, verses 2 to 3. Noneho kadusome Abafilipi 4:3. I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes. I ask you also, true companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Naje ndasoma mu Kinyarwanda Abafilipi 4:3 aravuga ngo 4:2 kugeza kuri 3. Ndahugura Euodia, ndahugura na Syntyche ngo bahurize imitima mu mwami Yesu. Kandi nawe uwo dufatanijwe uwo murimo by'ukuri ndakwinginze uje ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanje bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza bona Kirementi n'abandi bafatanyaga nanje amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. 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 Those women were workers of God. Bari abakozi b'Imana. And they were partners with Paul. Kandi bari inshuti na Paul. And they did a good work for God. Kandi bagiye mu nzira nziza y'Imana. But as it seems, Ariko nguko birebeka there were an argument between them. bari bafite amabimbike hagati yabo. Yet even though they were serving the same church, Kandi nubwo bakoraga mu kanisa rimwe, but there are some argument or disagreement they had. ariko habagaho kutumvikana mu bintu bimwe. That's why Paul writing this Niyo mpamvu Paul kwandika bingibi to the person he wrote to, ngo ku bakozi b'Imana bo yakoranaga nabo, help these women who labored side by side with me. kugira ngo basobanurire bari abagore bagendaga baragira kutumvikana. Help them that they might not go astray with the word of God. Kugira ngo abafashe kugira ngo batagenda binyuranyije n'amategeko. Help them so they can go back. Kubigisha ngo batasubira inyuma. Help them so the argument or the disagreement they have will not separate them or divide the work they have in the work of God. Kubigisha yuko kugira kutumvikana muri bo bitakwiriye kubatandukanya. Amen. Amen. Not only those. Ntabwo ari abo gusa. So we learn from here Twize ahangaha that even though we might have some disagreement, nubwo twagira akutumvikana mu bintu runaka, we might have some belief departing from one another to the other. twashobora kumvikana mu bintu runaka. I believe this, you believe that. Wemera kino nkemera kiriya. You have your own truth, I have my own truth. Ufite ukuri kwawe nanjye mfite ukuri But we do kwanjye. know that the truth of the Bible is the right truth. Ariko tuzi neza yuko ukuri kuri Bibiliya niko kuri If we can nyakuri. all unite one another through the word of God, Nimba twese twakwishira hamwe binyure mu jambo we will ry'Imana, have one truth. tuzagira ukuri kumwe. We will have one belief. Tuzagira ukwizera kumwe. We will have one God, Tuzagira imana imwe. as Paul says in Ephesians chapter 4. Kuko
Paulo yabivuze mu Befeso that there is one God and one Lord and one baptism. ko hariho Imana imwe n'umubatizo gumwe. That's why he's urging that these women might have one heart. Niyo mpamvu ari guharanira kugira ngo bari abagore bagire umwanya gumwe. And not only them, but for the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Kandi nta nubwo arabo ngabo gusa n'abandi nabo kugira ngo bazaje mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Chapter 4, verse 4 and 7. Igice cya kane na karindwi, Paul tells us that we need to rejoice in prayer. Paulo yaravuze ngo dukwiriye kwishimira mu masengesho. Let me read first. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Abafilipi kane kugeza kuri karindwi aravuga ngo muje mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga ti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. 6. Timukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana. Mubisabiye, mubyingingiye, mwishima. Amen. Amen. Paul is addressing this to them, letting them know that we have a God who's able in everything. Ibi ngibi Paulo yabivuze kubera azi neza yuko dufite Imana ishoboye byose. There is nothing impossible before our God. Nta kintu kidashoboka imbere y'Imana. That's why we need to rejoice every single Niyo day. mpamvu dukwiriye kwishima buri munsi. Even though we might not have what we want, what we desire. Nubwo twaba tudafite ibyo dukeneye. Even though we still have some temptations among us. Nubwo twaba dufite ibigeragezo muri twe. But that will not stop us from rejoicing in the Lord. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byatuma tutishima mu Mwami. There's no illness or disease that can stop you from rejoicing for the Lord. Nta ndwara yatuma utishimira mu Mwami. That's why he says, I say again, rejoice in the rejoice. Niyo mpamvu yasubiyemo ngo mwishime kandi mwishime. Let your problems, your needs be known to the Lord. Reka ibyifuzo byawe bimenywe n'Imana. Even though God knows your needs, nubwo Imana izi ibyifuzo byawe, you need to let known your needs to God. Ukwiriye kubyira ibyifuzo byawe Imana. Not because it's going to be new to God. Ntabwo kimenyesha ngo biraba bisha ku Mana. Because he already knows what we need, what we desire. Kubera izi neza ibyo dukeneye. He knows our future. Izi neza ibiri imbere yawe. But because of the relationship we have with God, ariko kubwa connection yo dufite n'Imana, we need to tell him our needs, our desires, what we need. Dukwiriye kumubyira ibyo dukeneye. Let us not worry about today, tomorrow. Twe kucika indege nanga twibaza ibizabejo. Let us not live in anxiety, in fear. Twe kuba mu bwoba. But let us make sure that the God that we serve knows who we are. Ariko tumenye neza yuko Imana dukorera ituzi kandi izindi. By prayer and supplication with thanksgiving, mu byifuzo no mu mashimwe, let God know your needs. Reka Imana imenye ibyo wifuza. Because if we live in a fear, kubera nimba tubayeho mu bwoba, if we live in a worry, nimba tubayeho mu gutinya, we won't be able to satisfy the relationship that we have with our God. Ntabwo tuzashobora gushitsa umubano dufitanye n'Imana. Because when we fear, when we worry, kubera nidutinya nitugira ubwoba, it looks like we do not have a great God. Bizarebeka yuko tudafite Imana ishoboye. It looks like we do not believe or trust in the Lord. Kimenyesha yuko tudafite ukwiringira ukwizera Imana. Or we do not trust his power. Nanga se tutagira kwiringira imbaraga zawe. You know, when you are driving with the person you don't trust, urabizi neza yuko kunyonga imodoka n'umuntu utiringiye. you keep worrying that he's going to crash or she's going to crash. Uhora gutinya ngo ashobora kugonga. Because you don't fully trust that person about the driving. Kubera utazi neza yuko ukunda kwanyonga. And sometimes because of that fear, none anini cyane kubera ubwo bwoba, you might be able to crash. Ushobora kugira ute gukora impanuka. Not because you were going to crash anyway.
ntabwo kiba kimenyesha ngo warunarago. But the fear, because you keep worrying that we might crash every ariko time. ubwoba bira bituma uhora gutekereza ngo dushobora kugonga dushobora And that fear drives your ability to drive or to ride. ubwo bwoba bukurimo burakuyoboraga bukakujana mu ibyo by'urutekerezo. That's why Paul tells us that we need to rejoice in our Lord. Niyo mpamvu Pawulo atubwira ngo dukwiriye kwishima mu Mwami. No matter what's around us. Tutekwita ku bidukikije. No matter what's going on between us. Tutekwita ku biri hagati yacu. No matter what's going on in our marriages. Tutekwita ku biri gukomeza mu ngo zacu. We need to rejoice every single day. Dukwiriye kwishima buri And by rejoicing and thanksgiving, mu kwishima no gushima Imana, the Lord hears our prayers. Imana yumva amasengesho yacu. Amen. Amen. And Paul goes into another session that we need to practice good examples that he has shown to us. Noneho Pawulo arongera tubwira ngo dukwiriye gukurikiza ama example go yaduhaye. Verse 8 to 9. 8 kugeza ku 10. Family brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is any worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. 8 harafu kugeza ku 9 haravuga ngo ibisigaye bene data iby'ukuri byose ibyo kubahwa byose ibyo gukiranuka byose ibiboneye byose iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe abe ari byo mwibwira ibyo nabigishije ibyo nababwirije ibyo mwanyumvanye ibyo mwambonanye abe ari byo mukora nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Amen. Amen. Whatever is noble, ibintu byose bitameze neza, bimeze neza. Whatever is honorable, ibintu byose byubahwa. Whatever is pure, ibintu byose bisa neza. Whatever is commendable, ibintu byose bishimwa. Paul says, I want you to think about this. Pawulo aravuga ngo mutekereze kuri ibi. Even though you are surrounded by temptations, nubwo mwamukikijwe n'ibigeragezo, even though you are surrounded by those things you did not expect, nubwo waba ukikijwe na biriya bintu by'utatekereza, even though you are in a hard situation, you don't know what to think about, nubwo waba uri mu bihe bikomeye utazi icyo watekereza, but think about noble or honorable things. Tekereza ku bintu byubahwa. Even though your friends or your neighbor is doing something wrong to you, nubwo umuturanyi wawe yaba ari gukora ikintu kitari cyiza kuri wewe, Paul says, do not think of him badly. Noneho Pawulo aravuga ngo uteke umutekerezaho inabi. Do not go think of something about, do not go think anything that may hurt between you two. Uteke kuja gufata umwanzuro runaka guraba mubi kuri wewe nawe. But think honorable. Tekereza ikintu cyiza. Think lovely. Tekereza ikintu cyo mu rugo. Even though they might not deserve it. Nubwo baba batabikwiriye. But Paul says, I want you to think about these things. Pawulo aravuga ngo ibyo bintu mu. Remember, he started mentioning about the argument between those women. Mwibuke neza yamanje kutubwira amacakubiri yagiraga nabo bagore. So even though there is all that in your church, nubwo haba harimo ibyo byose mu but I want you to think about something good. Ariko nshaka yuko mutekereza ibintu byiza. That you will not think one another in a bad way. Kugira ngo mudatekereza nyaho ibintu bibi. Everything that you have seen in me. Ibintu ikintu cyose waba wabonye kuri nje. Everything that you have seen me doing. Ikintu cyaricyo cyose cyo waba warabonye ndi gukora. I want you to do such things. Chaka ngo namwe abari cyo mu. Practice in everything that I've shown you. Mwitoze ibintu byose byo naberetse. Because when I came to you, kubera igihe nabaziye, I showed good examples. Naberetse ibishushanyo byiza. I showed you good behaviors. Naberetse ingeso nziza. I spoke to you in love and in humbleness. Navuganye namwe mu cyubahiro no mu rukundo. And I have obeyed everything that God entrusted in me.
kandi nubashe ibintu byose by'Imana. So I want you to practice in these things, none namwe nshaka ngo mukomezemo mu byitozo, so the God of peace might be with you. kugira ngo Imana y'amahoro ibane nawe. Because our God do not sit in an unworthy place. kubera Imana ntabwo yicara ahantu hatera. Our God do not sit in an anger place. Imana ntabwo yicara ahantu hari umujinya. Our God do not sit in a place where people are thinking badly about others. ntabwo Imana yicara ahantu abantu bari gutekerezanyaho ibintu bibi. So if we need God of peace to be with us, noneho nimba dushaka Imana y'amahoro kugira ibe muri twe, we need to practice what is good. dukwiriye kwitoza ibintu byiza, We need to practice what is honorable. dukwiriye kwitoza ibintu byubahwa. It's not easy to do, ntabwo byoroshye kubikora, but we need to do so. ariko dukwiriye kubikora. I'm not gonna promise you I'm gonna be okay if you're gonna come and slap me. ntabwo ndatinya ku I'm not gonna promise you that if you slap me I'm gonna be okay. ntabwo ndabiringiza ngo nuze ukankubita urushi ndumva meze. But I'm gonna do what I can to think what is honorable. ariko ndafata umwanya wanjye ntekereza ikintu cyubashwe. Amen. Amen. Because that's what God of peace is about. kubera Imana y'urukundo nicyo We kishaka. won't have a peace without the God of peace in us. ntabwo tuzagira umutekano Imana itari muri. We won't have a love without God of love in us. ntabwo tuzagira urukundo Imana y'urukundo itari muri. We won't have salvation without the God of salvation in us. ntabwo tuzagira ugukizwa Imana y'ugukizwa itari muri twe. We won't have a righteousness in us without God of righteousness. nta tuzagira ukuri Imana. Ubukiranutsi. ntabwo tuzagira ubukiranutsi Imana y'inkiranutsi itari muri twe. Amen. Amen. Let's continue verse 10 to 20. Kadukomezemo igice cya 10 kugeza kuri 20. Paul addresses God's provision through Philippians. Paul addresses God's provision through Philippians. Paulo akomezamo kwerekana ubwiza bw'Imana inyuriye mu Bafilipi. I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I'm speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low. I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. Yet it was a kind of you to share my trouble. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, you entered into partnership with me in giving and receiving, except you only. Even in Thessalonica, you sent me here before my needs once again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus that gives you sent a fragrant of the offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and the Father be glory forever, ever, and amen. Turasoma mu Kinyarwanda 10 to 20. Nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Nabo naba ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo ubwo kwihanganira ibyo byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. 14. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro nanje, kandi mwaba Filipi mwe namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa ubwo navaga
i Makedoniya. Nta rindi torero ryafatanije nanje mu byo gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine, ndetse ni Tesalonike mwohereje yo ibyo kunkenura si rimwe risa ahubwo ni kabiri. Nyamara burya simpano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito. Ibyo mwohereje bimbereye kumubabwe uhumura neza, n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. 19. Kandi Imana yanje izabamara ubukene bwanyu bwose, kuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibe icy'Imana yacu ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. 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 Tell your neighbor that I can do all things through Christ who strengthens me. Gera mugenzi wawe ngo nakora byose nshobojwe n'Imana. But the question is, do you really believe that? Ariko ikibazo ni ngo ibyo ngibyo urabyizera? Can you do all things through Christ? Wakora byose muri Yesu Kristo? Paul is thanking the church of Philippians about what they have done for him. Paulo ari gushima itorero ry'Abafilipi ku byo bakoreye Imana. They have provided for him. Bamuhereje. They have provided everything for him. Bamuhereje buri kimwe cyose For his gospel concerns. kugira ibihereranye n'ubutumwa bwiza. Amen. He said, I thank you for everything that you have done for me. Avuga ngo ndabashima cyane ku byiza byose mwankoreye. Whether food, clothes, or everything that you have given me. Habe ibiryo n'imyambaro byose mwankoreye. He says, when I began preaching, when I began the journey of preaching the gospel through all over, aravuga ngo igihe natangiye urugendo rwo kuvuga ubutumwa bwiza ahantu hose, you the church were the force to be with me and to provide for me. mwebwe torero ni mwebwe mwagendanye nanje kumbere. I'm now reminding you of this so I can ask you for more. Ntabwo ndi kubibutsa ibingibi kugira nsabe ibindi. I'm not saying this so you can give me more either money or food or clothes. Ntabwo ndi kuvuga ibingibi kugira mu mpereze isende cyangwa se ibyambaro. But I'm thanking you for everything you have done for me. Ndi kubashima kubera ibyo mwankoreye. Because you have been close to me. Mwabaye hafi yanje. So that I know God has provided for me through you. Kugira ngo menye neza yuko Imana yampaye umugisha binyuriye muri mwebwe. Amen. God and you guys listened or obeyed God to provide for me. Namwe mwemeye mwubasha Imana mukumpereza. So even though it is God who provided for me, ariko none nubwe Imana ariyo yampereje, but I thank you for obeying God to allow God to use you in providing for me. ariko ndabashima yuko mwemereye Imana kubanyuriramo mukumpereza. So it is good for us also to be used by God for His application to other people. Noneho ni byiza cyane Imana kunyura muri twebwe kugira ngo ishimishe bari abandi. And also to remember to thank those who God used to help you out. No gushima bari ab'Imana yanyuriyemo kugira ngo badushime. As a refugee, we know that so many people who have been helping us side by side to be able to be who we are or to be at this level that we have. Kandi tumenye neza yuko Imana hari abo yanyuriyemo kugira ngo tube turi uko turi buno. Not because they have done everything we wanted. Ntabwo kiba kimenyesha ngo bakoze ikintu Everything we wanted. Ntabwo kiba kimenyesha ngo baduhereje byose byo dukeneye. But for whatever they have done for us, ariko byose byo badukoreye, either here in the church, hano mu torero, in the neighborhood, mu magogo atuba, in the country, no mu biyaga, we should always be thankful to those who have been close to us. Dukwiriye gushima bari abantu bose batubaye hafi. Amen. 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 Because the gifts that we receive, even though they come from people like us, kubera ibyo twabonye byose nubwo biva mu bantu nkatwe, but it comes from God. biba bivuye ku Mana. That leads the love of God increasing in us. Noneho urukundo rw'Imana rukomeze gukurira muri. He said that on verse 17. Now that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. Yabivuze kuri 17 ngo
kambasome 17 haravuga ngo nyamara burya si impano nshaka ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Amen. So I want the gifts or the fruit of your gifts that they might be increases to your credit. None nshaka amatunda gavuye mu byo mwampaye bibagirire namwe umumaro. So by doing so, go do it to others. Noneho mu gukora guca kudukorera guca imana ibikore no ku bandi. By doing so, you also go and provide for others also. Noneho mu gukora guca nawe genda ubikorere n'abandi. For I do know for sure that some other people will do the same thing to you. Kubera mbizi neza yuko n'abandi bantu bazabigukorera. Amen. Amen. So he said, share my troubles with you. You shared my troubles with you. Noneho arongera avuga ngo mwafatanyije naje mu mubabaro. And it was so kind of you to do so. Kandi byabaye byiza mwebwe kubikora. So I give thanks to God and to you also Kandi nshima Imana nshimira namwe that you have supplied everything that I needed. ko mwampereje buri kimwe cyose cyo I learned to be content in every situation. nize kwakira buri kimwe cyose muri buri mibereho I learned to say thank you God even though I'm hungry today. nize kuvuga ngo Mana ushimwe nubwo nabaga mfite inzara. I learned to say thank you God even though my marriage is at an age. Nubwo naba mfite ibibazo mu rugo rwanje navugaga ngo Mana urakoze. I learned to be thankful even though I'm in a troubles. Nize kuvuga ngo urakoze nubwo nabaga mfite ibibazo. Nubwo nabaga ndi mu bibazo. So I learned to give thanks in every situation. Nize kuvuga ngo Mana urakoze muri buri mibereho. We also need to learn to say thank you even though our needs have not been fully supplied. Natwe dukwiriye kwiga kuvuga ijambo ngo urakoze mu buri mibereho tubayemo. We need to say thank you for everything that our neighbors, our friends and family have done for us. Dukwiriye kuvuga ngo ushimwe ku bintu byose abaturanyi bose badukorera. Even though we have now received everything that we wanted or we desired. Nubwo tutabonye byose byo dukeneye nanga twifuza. But let's be thankful for all those things that we have received. Reka noneho dushima Imana ku buri kimwe cyose cyo twabonye. Let me ask you to stand up so we can finish our sermon today. Kanoneho mbasabe guhaguruka mwese kugira ngo turangize ikigisho cy'uyu munsi. As you know me, we're gonna sing Ndakugomba Mukiza. Nkuko mumenyereye turaririmba indirimbo ngo Ndakugomba Mukiza. And then I'm gonna ask you to pray for yourself also. Kandi noneho turangiza ndabasaba kwisabira. That God teaches you to say thank you in every situation. Kugira ngo Imana ibahereze kwiga ijambo urakoze mu buri kimwe cyose mu buri mibereho. You might practice in every good example. Kugira ngo twitoze kuba indorero nziza. That we may unite those women. Kugira ngo twishire hamwe nkuko yagiriye inama bari abagore. Ndakugomba Mukiza we naomba kwijana nifuza kumora hafi ukajura ngomeza sinzogiri choninya Yesu njana ugomba naonzogenda nyimira mukuikira uja. Let's pray. Thank you, Jesus, for the beautiful word. You have been side by side with us in every situation. Ever since we were born, ever since we were in every situation, either in the United States, either in Africa, everywhere that we have passed by, we've seen your work, we've seen your hand. And ever since we started this ministry, you have been closely with us, advising us through the preaching of the word. You have been counseling us through the preaching of the word. Now in the book of Philippians, we have learned how we need to live in the kingdom. The love and the peace and the unity that we should have as the church. As Christians, as followers of Christ, as children of God.
That even though we might have some disagreement, we need to unite together. As he advised and counseled those women. And we also need to say thank you to you, not only to you, but to those around us, for everything you have provided through them. That we need to learn to be content and give thanksgiving in whatever that we have. In our hard situations, in our temptations, in our hard times, in our sorrows. We learn to say thank you. We learn to rejoice. Because we know our God is able. And we know we can do everything through who strengthens us. You who give us power, you who give us peace, you who heal our hearts and our souls and our bodies. We do not worry because we know we have a powerful God who can provide everything that we desire on his time, on the right time. So let this word be the light of our feet. That everywhere we go, that we may share it with everyone else that we're not able to hear this word today. So let us go also out there and preach the gospel of the Lord. And be thankful to others also. And practice every good deed that we learn from pastors and teachers and good Christians, and everywhere that we go, that we learn specifically from you. When you walked the earth, you showed us how we should live as children of God. When you walked the earth, you showed us how to love, how to unite, and how to preach, and how to serve God with one heart. Let us also practice in that example. In your name I pray. Amen. This is the word of God. Ini ijambo ry'Imana.